Madwar 60 parteċipant minn pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea attendew konferenza f'pajjiżna dwar il-fondi għall-immigrazzjoni. Konferenza li matula qasmu l-esperjenza tagħhom dwar l-użu ta' dawn il-fondi quddiem l-isfida tal-immigrazzjoni. Dan bilan il-fondi jintużaw biex jindirizzaw il-kriżi tal-immigrazzjoni b'mod globali jintużaw b'mod aktar effettiv. Indirizza din il-konferenza segretarju parlamentari responsabbli mill-fondi Ewropej Ian Borch fejn stqar li Malta laqat ma' 19,000 immigrant sa mill-2002. Fid-dawl il-Frontex qed jipprevedi żieda immigranti fix-xhur li ġejjin, is-segretarju parlamentari enfasizza fuq il-bżonn taqda fuq livell Ewropej u dinji. Bil-prijoritajiet jibqgħu li nsalvaw il-ħajjiet, il-prevenzjoni, l-koordinazzjoni ma' pajjiżi tat-tielet dinja u distribuzzjoni ugwali għal persuni li qed ifittxu l-ażil. Tkellem ma' News Sibra Di Jasper, rappreżentant mill-Olanda, li fisser il-programm il-ġdid ta' fondi bħala wieħed li jġib pjanar fit-tul. Well, considering the 2007-2013 program was in a different phase, we had money for 1 year every year, and now we have a program for 7 years, which makes it easier to manage for us. So that's a big difference, although it's quite technical. Stqar li dawn il-fondi jgħinu biex jagħtu aktar dinjità. European money just gives us a chance to do something extra for people who really need things, like in the Refugee Fund. We were able to help children, which was really a good thing. Permezz ta' dawn il-fondi Malta benefikat minn tisħiħ fil-flotta tal-Forzi Armati fejn fost oħrajn inxtara helikopter biex jgħin f'operazzjonijiet ta' salvataġġ.